حاليا في السنغال. هذه اول مشي لينا لدكار. هبطنا من الاوتيل، روحنا مؤخر امس، روحنا مع حكايه المشاكل تاع الصباح. غلطنا في الاوتيل، هبطنا خذينا الجوجل مابس، طلعت بلاصه غلطه، حسينا روحنا بدنا خزينا الصباح ما ندوش. وحاليا في دكار، فطرنا في الاوتيل عباد واعيه، نكتشفوا تو شويه شوفوا وين يصب منه. Bonjour. C'est quoi ça? Quoi? Kilo 1200. 1200. Et c'est quoi ça? Il s'appelle quoi? Hein? Papaye. 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 Oui. Combien de kilos? Ah, pas maintenant, je... Après. Ok. Merci. Papaye. شنو الباباي؟ الشيخ هذوما يدخلوا لي ترونسبور. السلام عليكم. ترونسبور بيبليك خويا، ترونسبور بيبليك. Ah non, vous êtes ici pour ramener les gens d'ici une plage. Ça coûte combien? Combien? Le plage. La plage ici. 1000 francs. Ok, merci. Merci. Allez, tu passes en toi. Après. Là, non, non. Ici. ما يسأل ونشوفه عادي على الاسبوع. يجي يطلع يتكلم يدخل ويجي يطلع. حسيت انه نكتشف. هذه طريق لبحالتها. حتى في السنغال فما المراود. حتى في السنغال فما العياري. بونجور. في السنغال فما العياري، فما الفريت، وفما كل شيء. ريستوران شعبي. خيمة وعباد تاكل في العظم وفريت. شنو رمال البحر جابوها لنا. راهو ما تراوش البلاصة دي هيك، راهو يكون البلاصة دي تحس هيك انا فيها شويه وسخ، اما لكن الاثنين جيت منها من المطار واني جاي، وتروت باهي، بنية تحتية باهية، فما شوارع باهيين، فما نرجع من بعد. ريستورانات شعبية.
هذا سندوتشات و عظم وفريت اللي شفته اني وتو بعد نمشي ناكل فيهم حاجه. بعد نمشي ناكل غادي حاجه ديما فرنك بحسابه. قرميت هو الكل يقول قرمت صاحبي شبيك واحد ولاد الناس يعني بربي شبيك تسيلو واحد مش قريب راه او قهوة والله صالونيتي وفازات والله هذي عجبتني قهوة وين نقل الخضار حشيش متخدم. Bonjour. Ça va bien? Merci beaucoup. كاين ما تخدمش يدور لي ريستورون يستناو في نص النهار ولا شنو الحكايه. قهوة فارغة. وصلت السنغال عندي 5 سوايع يدور لي عندي بون. وصلت رقدت 7 سوايع قمت وصلت ل4 تاع الصباح. وصلنا ذاك الاوتيل وكل شيء. طلع حاطينه في المابس غلط ومش نخرج من الاوتيل عاد فما تاكسي غادي ينزل ب 35,000 فرانك بتاعهم فرانك سيا ولا شو اسمه. برضه فما بيس قال لي فماش بيس وي فما بيس والبيس تهز في بلاصه 35,000 تهز ب 6,000 برك 60 كيلومتر هما المطار جديد لدكار 6,000 بالعمله تاعهم يعني ديما بطبيعة الحال واحد يسأل يا اخي يطلع كيكو برا ما هو يسأل اطلع مسلكة. وصلنا للشط هي بيت تكور وفزاز. هاني بلازيكس هاي نرفز بلازيكس. دكار ها تكور هذه بلاد الكورة ها الناس كلها تكور واحنا نقولوا ايش فيهم ها الناس كلها تكور ها يا سيدي. وفي الوقت هذا احنا في تونس الدنيا بردت راهو ما عادش بحر والسيزون خرجت تاع البحر والعمان. في السنغال الطقس مازال سخون وعباد بحر. عباد تكور شيخين شو الاخر يعاون في معزه يعاون في معزه الميز عندهم موزز طلع على معزه طلع على معزه يا عجبكش تو يا عجبكش والله جوز طلع على معزه كل حسان روز على معزه شبه المعزه كي كبيره هي روز والاخي يدوشني المعزه غادي نعرفش كي نشوفه ولا اني قاعد نزوم يدوش ولا الميز. يا سيدي عباد تكور عباد تدور الميز عباد بحر وجوكم احنا جوا استادير كل الناس كلها تكور الناس كلها تكور هلا بونجور كله ميز فما حاجه فما كومبار تاع ميز ولا حاجه كيما هكا ولا يجيو فيهم في البحر الكل يغسلونهم السخانه ولا
ولا باش يبردوا فيهم ولا كل ميز. تبارك الله عليه هذايا وحيد بقرونو. با 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 هذوما عاملين كل معناها كيما هيك شاطئ بريفيه، ولكن هو جاي مؤخر تمشي تكري غادي تكري بلاصه وين تقعد، بلاصه وين تقعد، وفما يشوي وحوت. مشينا واحنا فطرنا ديجا في الاوتيل، نحب ندور شويه. وتاي وفازات، بيعوا تاي بيعوا كل شيء. لا فما الكثافة السكانية، فما برشا عباد وعباد البحر وشيخ. ريستورونات كل شيء على البحر. تواول عباد تكور، اجواء منعشة والله العظيم، اجواء منعشة كيما تحسها كيما تونس قبل وقت اللي عباد فرحانة وشيخة. لا اجواء منعشة والله، برشا جو وبرشا عباد معبي الشط وعباد وشيخة تضحك معبي برشا عباد. باهي الكثافة السكانية باهي ومزيانين زاد والله، مزيانين والله. عذرا فما طفلة مزيانة والله، مزيانين والله. لا مزيانين والله، الجمال وحده والله. خليك تشيخ. بديت نشيخ هاني تو في السنغال، مشاوي وحوت تو بديت جوست خاطر بكري نزلت قايم من النوم، صفر تعب نتاع صفر، تو بديت نشيخ. الشط هذايا طويل، الكثافة السكانية عالية، عباد بحر. كان مليح، حس لجوز من العرق العياط لا حد شيء. 5/5. فما مشوي حوت، هذا حوت مشوي. سي بون. بونجور. العباد فرحانة شيخين، وفما المتدينين وفما المحارم، فما لا، وفيهم برشا مسلمين راهو. لا شيخ بديت نشيخ انا تو. فما حركة يا اخي، حركة اكثر من تونس فيها. دكاخ مزيانات ومزيانين وشيخين والله اجواء منعشة والله. تو بديت نشيخ تواول نضاف والدنيا. ماني مازلت قمت من النوم من بكري فازات. تو بديت نشيخ. تو حسيت روحي هاني بعد. تو محمد امين مشغل في فورمه. تو نرجعوا شو نمشي ويجي وإدارة والدنيا. انا إدارة وانا دنيا وانا يمشي ويجي وعباد ما تضحك الزحمة ولا بالحق والله. عباد في تونس ما تضحك، عباد كلها فرحانة زاهية شيخة تمشي وتجيب بنكة. الناس كلها تكور الشارع بحر كامل، الناس كلها تكور استاديو ماني والسنغال وجواراتها والدنيا، الناس كلها تكور. هذوما هذين معنا مخلين البلاج للمواطنين الكل منا، ويوخروا جماعة البريفي يوخروا التالي، وشط للناس الكل. هذا شط عمومي العباد كلها تكور وتشيخ وتبنك بلاش فلوس، واللي يحب الفلوس التالي. هاني واضحة العملية، اللي يحب الفلوس التالي وهذوما عباد تكور. نفرجوا عليهم شوية. يمد الكورة يوزع با خارق العادة. استاد كبير، الجول صغير مشكل، احنا جول صغير بون، هذا جول خطوة وجوكم احلى جو. هو تاي البحر. نحب اني نعمل قهوة، كان لقيت قهوة نعمل قهوة، نشوف بلاصة فيها شوية ظل ونعمل نكري باراسول. نحب نتقرمد شوية يعني خاطر شيء ما يجيبش معايا يدولي برشا فلوس. نتقرمد شوية وباهي المغامرات.
اوبا، هذه اول ساعه في دكار، هذه اول ساعه نتمشي فيها في دكار بعد ما خدت مخر. اول ساعه نتمشي فيها في دكار، حلو برشا. نسيت ما عملتش الكريم سولير ازيكس. باهي باهي، اجواء منعشه قابلوا. ايه الناس كلها تكور، الناس كلها تكور. هذا شط بي سي او دكار سينيغال. شط معناها يمتد، هي جاز دكار جات معناها نقولوا احنا شو تسمى هي، شبه جزيره من تروا كوتي، فما البحر داير بها شبه جزيره هذا تسمى هيك. وهذا شط بي سي او، والناس كلها تكور. هذا يمتاز مكون، والناس كلها تكور. وفي كل بلاصه فما كل بوز استراحه تاع العباد اللي يتفرجوا رومبلاسون والقبله. وشط على الامتداد معناها 2 كيلومتر. كل استادات تكور عباد، تكور مع بعضها، عباد تكور منا، عباد تكور هكا. الناس كلها تكور، ويخليوا البلاصه وين يقعدوا جميع المواطنين والمواطنات من غير فلوس. واللي يحب الفلوس التالي فما العباد هذوما التالي تلقى الريستورونات وتلقى الباراسولات وتلقى العباد اللي تحب تاكل بفلوس. وشط كله الناس الكل معناها، وعباد تكور وتبحر العباد عاملين مش حوت مش عارف شبيه كبير تحت تحس بعواد فدلك بطبيعة الحال. الكريتة هاز الماء، ما نعرفش شو به الماء. كالعادة العباد مازالت تكور كالعادة. هذوما ماتش تاع الأساغر الكبار ما غادي، وقلت لهم نحب نكور معاكم، قالوا يجي يكور معانا. عملنا معهم ضربات كرة، فرحوا بيه على الآخر. والله بالحق، وهو تو يلعب يتقدم باس. باهي اسمع سيدي، ايه 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 باهي. لا بالحق اجواء منعشه، العباد فرحانه سونتراج زين ياسر، كنترول ما فماش. ايه يلعب يحب يعمل فانت، ما ينجحش. لابس مريو الاخضر ما ينجحش. اوه صغرون بابا لا جاه واحد كبير وفك له كره، تلقى كبير وصغير مع جنب بعضهم. بابا تري بيان. الجولات السنغال، احنا صغارنا ما عادش لاقيين حتى من يلعبوا كوره. ايه وسود التيرانجا يتقدم تري بيان، يرجع الجول. اوه هذا يصغرون ظهر فيه معلم لحظه، اوزك يصغرون ايه باهي تيكا تاكا. ايه شيء دربالي هذا جاب باليسار، يتوغل كبير عليهم. هذا يتوغل والحارس عليه. ايه نلاحظوا معناها تقهقر دفاعي في الفريق الاول. جو كبير. Pourquoi tu joues pas? Quoi? Remplaçant? Très bien. Les meilleurs joueurs toujours remplaçants, des remplaçants. Toujours comme ça. Quoi? Ah oui, ok. هذا في الاحتياط يستناو. باهي سخون الماتش، اما لكن فما سيطرة ميدانية، جو كبير. نرجعوا لكم. نحبوا يقولوا هذوما نقل جماعي، هذوما نقل مش جماعي، بون نقل يحبوا يهزوك كيف تلقى هذوكم بطبيعة الحال أرخص. هاو افريقيا. مون امي سافا بيان ميرسي. فكرني في الامبيونس تاع تونس قبل، لعبت فرحانه شيخه، الناس كل يعطيك واحد كل على السلامه. في تونس كان تهز تليفون يقول لك شبيك ما تصورنيش. حتى في الشارع الناس كلها
راكب على عصب والناس كلها تقول بالحق والله. والملام راه مش على بالي، الملام ديما على القانون وعلى الادارات وعلى الدوله وعلى السلطه. لا باش ندخلها. مون امي بونجور. بونجور مون امي. سافا؟ قهوة يعني قهوة. عارف مكان جازوز منه خذ مشوي. بونجور. Il y a de café? Café? Non? Ok. نشرب قهوة. عسي اللي هما فيهم اللي يتكلم فرنسي، فيهم اللي يتكلم بالفرنسي يزرب برشا في الفرنسي، وانا بطبيعة الحال نفهم فرنسي مش نتكلم بطبيعة الحال الحروف غلطة كل شيء غلطة ما نتكلم. عسي باش ناخذ قهوة، سادو يعني أول حاجة نعملها نسأل على الفلوس، أنا هذيك تبعتي نسأل على الفلوس قداش؟ أيوا قال لي ب 100 فرانك هكا، وهم ما يعملوش نسكافيه، ما يقولوا نعمل نسكافيه. Bonjour mon ami. Ah, bonjour, comment Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. Quel est le nom de cet endroit? Ah, ok, Kurbay Ada Beach. Hein? Kurbay Ada Beach. Ah, Kurbay. Kurbay Ada Beach. Merci beaucoup. Kurbay Ada Beach. Maintenant on est Kurbay Ada Beach. Oui. Merci beaucoup. Ouais, que désirez-vous que du café ou bien Café et de l'eau. le café, hein? De l'eau. De l'eau. Un bouteille de l'eau. Une bouteille de l'eau. Il n'y a pas? Le petit bouteille. Petit bouteille d'eau. Non, les petits, il faut qu'on sorte là-bas. Ok, pas de problème. On a, Juste, on a que les sachets. non, oui. On a que les sachets. C'est- Ça, c'est Ça coûte combien, sachet 5 francs. C'est 50. 50. 50 francs. Ok. Donne-moi. Frouad, donne-moi. Hein? Frouad. Froid, ouais. اوكي. عندهم هاو الجميلات، الجمال الافريقي. لا مزيانين والله مزيانين. الجمال الافريقي. فماش ماء صغير، فما شكاره ماء. Et comment Je je prépare le... le café. Comment- Je comment- t'amène le café seulement. Et café. Je prépare ça. Est-ce café? Oui. Oui. Je prépare ça. Ou bien j'amène le café à part et l'eau seule à part. Je comprends rien. Un café. Un café. Et un peu de sucre. Un peu. Un peu de sucre. Un peu. Un peu. Il faut que non, il faut que me fasse. Tout peu. شوية. Ok. Un peu. الماء. أجواء إفريقية منعشة جدا جدا جدا. شيخ. أي نشربوا الماء نقعروه هكا، نقعروه هكا الناس تقعروا نورمال تقعروا ساشي ما أو كاكاوية زاد فول سوداني. لا أجواء باهية والله أجواء باهية. هاي تجي قهوة نرجع لكم. هاي اشرب الماء في ساشي شكارة. جيب لي نسكافيه. ميرسي مون بوت. ميرسي مون فرير. ميرسي بيان. القهوة جات. هاي لا هاي كافيين. جيم كافي. حسيت بأجواء منعشة. قلت لها قابلتني اللي تخدم في الريستوران مزيانة، قلت لهم راكم مزيانين، وانا ولاد وبنات السنغال مزيانين بالحق مزيانين. Oui, les Sénégalais et les Sénégalaises, elle est charmante, il est très charmant. Oui. Oui ou non, elle est tunisienne. Ouais. Hein? Oui, oui. Tunis, c'est bon. Merci beaucoup pour les vidéos et pour les photos. Merci beaucoup. Merci. Merci De beaucoup. rien. Merci beaucoup. Sénégalais, les Sénégalaises, les Sénégalais, très charmants et très charmantes.
ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. ميرسي مون فرير. ميرسي. وي. Oh, très bien. Ah. C'est quoi ça? C'est du poisson. Oh, très bonne. Merci beaucoup. Merci. هذه بلاصة في البحر عاملين تيندا وباللوح وبالكسب ومن غير فلوس يرتاحوا فيها وفيها ظل. عباد شيخة ويبيعوا في السوداني وهو محلة بنك باش فلوس وتبحر وعباد تكور بنك وتشيخ والشوش والكاكاوية كل شيء امورك مريقلة. ريستورانات والعباد محلاهم حتى حد ما يكلمك حتى حد ما يظلك تصور نورمال عادي وعباد تبحر وكل شيء. شيخ سيمون على الاخر والله شيخ على الاخر. سي كوا سي ماد سي كوم ان فروي معناها سي فروي je peux معناها le goûter avant faut goûter. comme ça. Il est c'est مقلوبة هي سي on laisse معناها. On le prépare. Comme ça? Les fruits, on le prépare. Ah oui. Ça coûte combien? 250. Quoi? 250. 250. C'est pas cher? Pas cher. 250. Il y a 500. 500. 500. 1000 francs. 250. Diga 100 combien? 100 francs, comme dit 100 francs. Ah, 100. 250. Il y a 500 là-bas. Donne-moi 100. 100. Attends, 100 francs. On fait comme ça. Et après, on jette ça. Ok. ناكلوا كيما حاجة قارصة كيما المشماش ولا كيما حاجة بينا حسب 100 فرانك. Mad. Merci beaucoup. Il y a poubelle. Poubelle. Ouais. كيفاش بنك لنا توا وهذا الماد اسمه ماد كيما البوصاع بنك في البساتين قابل البحر خليتهم عند الاخت السنغاليه كله قلوب هو لحظه كيما البوصاع تاكل تمصها تلقى فيها قلوبه كماليه ماد تلقى فيها قلوبه كماليه حطها منها بعد ايش هذه الكاس نشد التليفون لحظه هكا بنك على البحر ماتش كوره ماتش شويه كوره ولا كنا هذه ب 100 فرانك بصها بعد نحن القلوب هكا ماد هذه فيك اسمها ماد دينا نشط الماء نشط هكا غلط نشطه نشر الماء شكون هذاك اللي خرج بالكرة؟ فهم يتعارفوا ها كتب السكنية تعجبني هكا بيع زي الكاكاوية أجواء منعشة ولا أجواء منعشة موجودين في دكار سكوت تضحك في الاوتيل اليوم الصباح عرضتني امرأة كبيرة فرنساوية ما عرفتش حكيت لكم ولا جات قبل دكار قالت عاود جيت مرة أخرى قالت نرجع نحسها في السنغال ما نحسهاش في بلاصة أخرى قالت مشيت للهند ومشيت لمصر بلايص
قد نجي نحسها في المناطق هذه الافريقيه ما نحسهاش بسخن. الكلاب اكثر من كس، الكلاب اكثر من حفره. المطعم تاعها قوي كل قارص برشا هيك محلو وبنين، هيك تحسوا هيك فيه هيك اسيديتي هيك بنين ولا. كمل لك كلهم يعني مشوي على البحر، ريستورانات كم هيك يعني، حتى كانوا كتصور ما حد ما يتخلق. كوا Je vais filmer, non? Non, non, Je peux. il faut acheter, il faut saluer. Bonjour. Bonjour. Je peux filmer ou non? Non? Quoi? Quoi? Je comprends. Si, tu peux. Oui, merci. حسين ما تقلقوش، انا مازال قلت ما تقلقوش، يفادلك وبرا قالوا ميساج كي تشري من عندنا تفطر. حسين منظر رائع على البحر في دكار. هذا ريستوران الناس كل فرحانين. هذوما النقل، هذوما سكوترات يزرع العباد سكوترات. ثم زاد كواد يحبيك الكواد. هذه خرج دخلت البحر، دخلت شط كما قلنا. دكار جات شبه جزيرة، هي سخانة، عباد بحر، عباد عاملة جو، عباد تضحك زاهية. حتى اللي يخدموا السيرفيس في الريستوران الكافيه تفضل قاعد ارتاح قاعد ارتاح. عندنا برشا الحوت مشوي، عندنا حوت من 10 نوع، يشيو الحوت ويشيو كريفات وياكلوا الكاب. شو اسمه نسيت اسمه هاني، كل فروي هيك يبيعوا. فما كاكاوية يخدموها سو بلاس. فما اجواء برشا اجواء منعشة. وعندهم تعرف ماشي تاكسي تعدد زمر لك هذا. بونجور لامي، نو سي با غراف. سينو كلهم يلبسوا مليح، سواء بنات سواء ولاد، ومزيانين والله، ويتلاهوا بالسبور، يلعبوا في الرياضة. ساعات الناس كلها تكور يلعبوا في الرياضة، الناس كلها تلعب في الرياضة ولين برواحهم. باهي والله باهي. المهم شفت لقطة يعني قدام المطار، طفلة جات باش تشق، ما شقتش الكازون، عملت دورة، عمل جي 100 متر ورجعت باش تشق الكازون. معناها يوريك كيما جاز صغار تعرف بيهم العقلية نتاع شغل. الناس كل تكور، لو في البحر الناس كل تكور، هاو منها كلها بتاعها غابت تنزل تكور. هاي كوروا في كل بلاصة تاخذ تركينة، الناس كلها تكور، في كل تركينة عباد تكور. وفم برشا هيك كيما احنا عندنا العياري كلها هيك أكلة شعبية، كل في الشارع كلها أكلة شعبية. فمن بعد نمشيو نذوق مرة نذوقوا حاجة. رجع السيف بنا وفاه السيف يخي رجع. باش ناخذ 3 عظمات في كسكروت ومعاه الهريسة مع شو بطاطا. هيك عظم وغادي فما هريسة نشوفوه. انا اقعد ارتاح. ديما الجمال ديما حاضر. مزيانين الناس كل ولا مزيانين ولا. Quoi? Et là, dès qu'il arrive, c'est pour. Vous êtes le dernier quoi? Ok, pas grave. Ah, c'est pas grave. Ouais. Ou bien vous êtes pressé? Ok. Vous n'êtes pas pressé? Non. هيك مزروب في عقلك يجي بس ظل وهاي ركسين. Hein? C'est quoi ça, du thé? Du thé ou bien du café? Thé. C'est du café. Ah, c'est du café. Ah, oui. Pas grave, je veux filmer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très gentil. Lui, c'est son marabout. C'est qui? Ouais, lui, celui qui est derrière, c'est son marabout. C'est qui? C'est le marabout de Baïfa. Le marabout. C'est au Sénégal. C'est de. Qu'est-ce que ça veut dire? Au Sénégal, il y a des qui quoi, il y a des ethnies et tout. Il y a des mourides, des Les Mourides. Tidjanes. Tu connais pas les Mourides? C'est les Touba.
Tu n'as pas, tu n'es jamais allé à Diourbel et tout. kii daa mel ni yow Serigne Touba xamoo tu connais pas Serigne Touba yow depuis quand tu es ici au Sénégal. C'est la première visite de moi ici au Sénégal. C'est la première visite. C'est le premier jour. Ah, ok. Mais il fallait avoir C'est le premier jour. il fallait avoir Ah, donc quelqu'un qui va il faut aller découvrir. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Tu Et, dois avoir un guide. Un guide qui comprend la Wolof et tout. qui va t'expliquer euh, les milieux et oui. les trucs là. Ici, je veux faire découvrir Dakar et Dakar, tout. Dakar. Et je veux découvrir aussi Sali. Salut, hein. Ouais. Bon ville, non? Sali. Salut. 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 Salut à Mour. Tu vas aller à Saly, île du Saloum. Tu connais île du Saloum? Non, l'une je des veux marquer même- sur, même- je veux même marquer tes- et je veux le visiter. Même les autres blancs là qui viennent de France là, qui viennent ici, Ah, ok. ils vont faire tout pour aller visiter île du Saloum. Quand tu pars là-bas, Je veux noter. non, tu ne vas pas regretter. Je veux noter. Tu as un carnet ici. Car, Tu Tu n'as pas un carnet bout où de noter papier. les choses. oui, j'ai un carnet. Oui, oui. Un stylo. Ah, je vais te dire des choses. Ok. Tu vas noter, tu vas Ok. Donc, بعد نقيدوا من ورقة سيلو نقيد. Ok, merci beaucoup. Après, je vais le noter. Les lieux à découvrir. D'accord. Oui. Ici à Dakar même, il y a l'essence. La place de BCAO. Ah oui, كنت Tu vas y aller Oui, 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 très bon plage. Ah Oui. oui. صح باش يعطينا البلا الاساسي نتاع السنغال البلا وباش يقول شنو اكثر البلايص لازم تزورهم دكار البلا برينسيبال li koy bindal nii rek ko mën a bind. yow kay fi mu toll xam nga lan nga mën teg sa place ànd ak moom تي loolu xalaatoo ko def. يفرحوا بيك الناس كل والله يفرحوا بيك تيبو Voilà. تيبو Ceebu. تيبو هذا البلا برينسيبال كيما احنا عندنا الكسكسي في كل بلاصه فما بلا برينسيبال هذه تيبو Diène. ديان تيبو ديان هذه ما Ça لازم s'appelle le ناكلها riz au poisson rouge. ري C'est du riz qui est Ah. un peu rouge. Riz au avec poisson du rouge. poisson, des légumes et tout. C'est très bon, c'est le plat national du Sénégal. Où Où tu vois là? on trouve ça? Dans les restaurants. Ah, ok. Dans tous les restaurants. Oui, On dans trouve tous les le plat restaurants. principal. On peut le- Ok. on peut le trouver. Il y a aussi le jus principal. يعطيك الصحة. J'ai goûté le fruit dans un verre plastique. Pad. Mad. Mad. Mad, oui. Mad. Ouais, t'es waa ji dina Le lekk mec de. est mad. Il y a des popcorn. Le mad. Oui, mad. J'ai déjà. Tu as déjà mangé? Oh, C'est très bon. Ouais, très bon. C'est pimenté. Très bon. et- day neex. Ouais. La plage, il y a des popcorn. Kii lekk na popcorn ba Il y a pare. des poissons. Il y a des Tu connais le kii nii. Eh oui. Poisson yi nga Très bon plage. Très bon plage. Très bon plage. Il y a aussi le jus principal. Jus principal chaud. Bissap. Bissap. Oui. Notez-le. Jus principal. Bissap. Oui. Avec quoi? C'est du jus à partir avec de quoi? fleurs d'oseille. L'autre, D'oseille. d'oseille. Oui. C'est une fleur. C'est un genre de fleur qui pousse dans les champs. Oui. Si tu vas dans les restaurants, ils peuvent te le donner. والله يعطيك الصحة. Tu es un bon garçon. Merci pour. Non, c'est pas. Ouais. Ça fait يعطيك rien. الصحة. فرح بينا والله. demandé leen ngeen sanguwaale kii dana leen fa fekk. Hein? demandé leen ngeen sanguwaale. والله ما أحلاهم والله. مزيانين الأولاد والبنات. Tu veux quoi d'autre? Des emplacements à Oui, découvrir. oui. Ok. هم مناطق spéciales. On se trouve des. xaar kii foo ñu wotoo ko nga lii feuille. yow bindal ko ko nii. En fait dafa. لحظة نوريك. خلص بالتليفون تو خلص tu payes avec le téléphone. Oui, je paye avec le téléphone pour acheter ça, le pain. Oui, pour acheter pain, oui. sandwich de pain, Oui. tu payes avec cet téléphone. Oui. Ah, c'est très bon. Je paye avec le téléphone. يعني في السنغال في دكار يخلصوا بالتليفون وفي تونس تخلص ب 40 كارت بانكير. بالرسمي تونس ولات في اسفل السافلين في القاره الافريقيه والله. من ناحيه مش من ناحيه الشعب، من ناحيه القوانين الباليه. مش نورمال، في السنغال يخلص بالتليفون. بالرسمي مش نورمال. كلي طون نون؟ Saliou. سالو. Saleh. ساليو. Saleh.
صالح. Oui. صالح. Oui. Avec le ha. Oui, oui. Oui. Mais ici au Sénégal, on peut l'appeler Salif ou Salif. Salif. Oui. خاطر الحا سي تري ديفيسيل. حا. تجيب برونس. Oui, oui, je prononce. Non. صالح. صالح. Oui. صالح اسمه صالح. وخاص بالتليفون وفي تونس نخلصوا بالشيك ما يجيبش خلص بيه. ده سندويش عظم وبطاطا. وهريسة فما مساحات اخرين. يعني ديما ناكل بالعقل، نمشي نقعد نحط فيه 3 عظمات باش تلقاه البروتين سي بون، باش نشبع، باش نجم نكمل نتحرك ونكمل نمشي برك. هاي صح، هاي بسم الله. بونجور. سي ماكله ريستورون في دكار، حاجه بينا ويعمل كيف تحب انت. حتى من الهريسه فما، احنا توانسه اون ام بوكو البيمون. حتى الهريسه فما وطير على الاخر. ميرسي بوكو. ميرسي. هذه الأحياء على الشط، كل بحر شطهم طويل ياسر وشبه جزيرة كما قلت لكم، والعباد عايشة، موجودة الكراهب الباهي، موجودة كذا، والعباد عايشة مرتاحين، ما فماش ستريس، عباد تضحك. و عادي يعرضك واحد تقول شوت كورة، ألعب، يلعبوا برشا كورة، يقول لك أهلا مون فرير ويفدلك معاك عادي جدا، يحبوا يتصوروا معاك ونورمال، وأجواء بالحق طيار على الآخر. توا تاع الأوتيل وين؟ لحظة برك. شي هكا الوقت يجري والله، دقائق تبدا تدور وشيخ الوقت يجري، ما عرفتش كيفاش. بون نرجع نشوف المابس. لازم مثلا بونجور مون فرير. مسكوا يا شيخ عامل جو. شوفوا ما نلقاوش مياه بارد. بونجور. il y a de l'eau froide. Oh, bouteille d'eau froide. Bouteille de l'eau. Il y a ou non? Combien? 100. Et le gramme? Ça coûte combien? Combien? 100 francs. Hein? Et lui? Combien? 400. 400. 50? 400. 400. Ah, 400. Ah, ok. Ok, merci. Merci. 400 فرانك، يعني من نوع الناس اللي قبل ما نجي، ما نحبش يكون يعدي هدية. نعمل جولة ونشوف اسكو غالي ولا مش غالي، نطلع ونتاخر. 400 فرانك. 400. شوفوا هذا. بونجور. bouteille d'eau. 1 litre. 1 litre combien? 400. 1 litre 500. Le prix ou bien? Quoi? 1 litre. 1 litre. Comme ça. Oui, comme ça. Combien? 400. 400. Ok. Merci. Ok, merci. 1700, 400.
Chewing-gum, 1 à 25. combien 1, 25. Ah, 25. Ça, c'est 100 francs, c'est 4. 4. Et il est bon? Et Ouais, c'est c'est pas un bonbon? C'est menthe. Single menthe. Chewing-gum, c'est bon? Donne-moi. Merci beaucoup mon frère. Merci. Je peux filmer avec toi? Non? Ok. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Ton nom? Ibrahim. Ibrahim. C'est un nom arabe aussi. Ibrahim. Ibrahim. Merci Ibrahim. Ouais. Vous êtes sénégalais, vous êtes très bon. Ouais, c'est Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je suis tunisien. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci Ibrahim. Merci. Bonjour. Bonjour les gars. Vous aimez le football? Oui. Oui. Tous les gens aiment le football ici. Tous les gens ils jouent avec le ballon. Tous les gens. À la plage, tous les gens les mêmes catégories d'âge avec vous. Ah, numéro 10. Qui aime vous connaissez Hadj Diouf? Hadj Diouf est un ancien joueur sénégalais. Vous connaissez alors vous connaissez bien sûr Sadio Mané. Sadio Mané, oui. Ah, très bon. Et la prochaine Coupe d'Afrique, qui va gagner? La prochaine Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Sénégal. La Tunisie. Non, Sénégal. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Bonjour madame. Chewing-gum السنغال.